Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 3-ші сабақ жас сәулетшілер үйірмесінде. Кружок молодых архитекторов. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Қабырға, стена, сарай, дворец, қызғылт, розовый. Еще раз повторим. Қабырға, үйірме, сарай, қызғылт. Послушай, прочитай вместе со мной. Оқушылар сарайы, сарайдың қабырғасы, қабырғаның түсі, түсі қызғылт. Ал енді суретке қара, посмотрите на картинку, прочитайте. Оқушылар сарайы, дворец учеников, сарайдың қабырғасы қызғылт, стена дворца розового цвета, сарайдың қабырғасы. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, мазмұнда послушай текст и вместо многоточий вставь нужные слова. Там, где написано керекті сөздер, это наши нужные слова. Бұл жас сәулетшілер үйірмесі. Үйірмеге 13 оқушы қатысады. Үйірмеде ғимараттардың жобасын жасаймыз. Саша екеуміз қағаздан оқушылар сарайының жобасын жасадық. Екінші тапсырма. Тыңдалған мәтінге сәйкес сөздерді тіркестіріп жаз. Второе задание. По тексту составь словосочетание. Используем текст, который мы с вами слушали. Мы должны с вами соединить кружочек и квадрат. Например, 13 оқушы. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Прочитай текст, сначала послушай, а потом ответь на вопросы. Саша екеуміз қағаз, пазл, ағаш, легодан жобалар жасаймыз. Мы с Сашей делаем проекты из бумаги, из дерева, пазла и лего. Кеше қағаздан көп қабатты оқушылар сарайының жобасын жасадық. Вчера мы из бумаги сделали проект многоэтажного дворца учеников. Сарайдың қабырғасы биік, сырты қызғылт болды. Стены в дворце высокие и снаружи розового цвета. Төбесі сары, мұнарасы әдемі. Потолок желтого цвета и купол очень красивый. Есігі үлкен әрі әдемі. Большая красивая дверь. А теперь давайте ответим на вопросы. Бірінші сұрақ. Әлібек пен Саша неден жоба жасайды? Из чего делают проекты Әлібек и Саша? Что они используют? Екінші, второй вопрос. Олар кеше қағаздан ненің жобасын жасады? Какой проект они сделали вчера из бумаги? Үшінші, третье. Сарайдың қабырғасы сырты қандай? Какие стены и снаружи какого цвета? Төртінші. Сарайдың төбесі мен есігі қандай? Какой потолок и какая дверь? Ребята, теперь, чтобы выполнить 4-е задание, нам нужно знать немного информации про исходный падеж. Про падежи мы с вами проходим в 4 классе, но чтобы вам было понятно, как добавлять какие окончания, я вам объясню про исходный падеж. В казахском языке есть 7 падежей. Один из них исходный падеж шығыс септігі. Шығыс септігінің жалғауы дан, ден, тан, тен, нан, нен. Это окончание исходного падежа. Как мы добавляем эти окончания? Всегда, когда мы добавляем окончание, мы всегда смотрим на последнюю букву или на последний слог. Здесь также смотрим, когда окончание дан, ден добавляется, когда у нас последняя буква заканчивается на гласные, на все гласные, и дополнительно буквы вот эти Л, Р, У и краткие Ж, З. Дальше добавляем окончание тан, тен на все глухие буквы, которые заканчиваются слова. Б, и еще добавляем буквы Б, В, Г, Д. Глухие буквы перечислены снизу.
когда добавляем окончание нан, нен. Когда наше слово заканчивается на букву М, Н, Н и З. Например, у нас слово аул. Мы должны добавить к нему исходный падеж. Смотрим на последнюю букву. Последняя буква у нас Л, Л. Ищем в этой таблице. Эту таблицу можно запомнить или же приклеить куда-нибудь. И смотрим на последнюю букву. Находим в таблице эту букву и, соответственно, добавляем то окончание, которое здесь стоит. В нашем случае мы должны с вами добавить дан или же ден. Теперь смотрим на последний слог. Если оно у нас твердое, мы добавляем твердое окончание дан. Если оно мягкое, мы добавляем мягкое окончание ден. Здесь в нашем случае мы добавляем ауылдан. А теперь давайте попробуем сделать четвертое задание. Бағандағы сөздерге керекті қосымшаларды жалғап сөйлем құра. Добавь правильное окончание и составь предложение. Мысалы, например, мен легодан ғимарат жасадым. Слово ғимарат и жасады соответственно с окончаниями повторяются в каждом предложении. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам, а после обязательно проверь себя. Бесінші тапсырма – это устное задание, жағдаят. Жас сәулетшілер үйірмесінде досың екеуіңе тапсырма берілді. Қағаздан кесененің жобасын жасауларың керек. Кесене жобасы туралы сөйлесіңдер. Здесь ситуация. В клубе для молодых архитекторов вам с другом дали задание. Вы должны сделать проект мавзолея из бумаги. Поговорите про проект. Составьте диалог устно. Например, вы можете начать так. Әлібек, кесенені неден жасаймыз? Из чего мы сделаем мавзолей? Кесенені қағаздан жасаймыз. Из бумаги. Оның қабырғасы қандай түсті болады? Какого цвета будет стены? Қабырғасы қызғылт түсті болады. Кесененің төбесі биік болады ма? Потолок будет высоким? Иә, төбесі биік болады. Ал енді келе жаттайық. Давайте выучим. Бұл үлкен сарай қызығады талай. Мұнарасы биік, тұр аспанға тиіп. Есте сақта, запомни. Мен жас сәулетшілер үйірмесіне барамын. Саша екеуміз сарайдың жобасын жасадық. Сарайдың қабырғасы биік. Оның алдында үлкен ескерткіш бар. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.